So mina swi nga ni fambele ku swa mujolo ne swi nga endleka vakokwani va ni vitana va nga ni panchisa va ni pancha hala ka ti-relationship futhi ka relationship kona va blind ku punish Ah, mara va ta ku nyiketa munhu wa munhu wata ni vava hi yini sweswi ne ni munhu na sweswi wata ni vava hi yini ne ni vava hi ku vakokwani lava vulavulaka hi wona swi include mina ngopfu I can relate because i vakokwawo va wena okay because ni xanisekile ne and then loko ni amukelini ni kuma kurhula I understand ku ri why and even munhu loyi ni nga yena na swisa ku why se va lange mina ne because swilo swa vun'anga a swi lavi munhu wa mbilu yo biha phela i nga rivala ku dyisa n'wanuna it's a full time job it's a 9 to 5 job because ani madyiselo lama ma hambana swo fana let's say ku okay leswo swa ku loko i hlangana na munhu un'wana handle i nga pfukeli it's a full time job is it Jojo did you hear that va ri swa koteka ku i hlangana na n'wanuna a handle ti nga pfukeli swi va swi ndlise ku yini hina eka Shangaan Gang Podcast Network hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12 mi nga kayeli leswi hi swi twini mi swi twini hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangaan Gang Podcast Network. amukela eka nongonoko wa Aximoyeni nakambe eka siku ra namuntlha ni famba na ntombi ya ku saseka swinene N'wamakhuvela i ta ti hlamuseta swinene hi vuenti ku yena mani eka nongonoko wa hina tanihi siku na siku mi swi tivaka ku hi va hi karhi hi ri busy na Aximoyeni hi ka hala ku ta tiva ku antswa hi ndhavuko wa hina se sinana amukela all right Yo, sis Nana, ne? Oh, yeah. I wanted to start with that because you told me something behind the scene. No, I'm not stressing. Okay. Nana D, obviously, but they were running Nana D. Yeah. But then, Suswane, mbalabla na bakokwani. Yes. Okay, Dlovukazi yamanzi. Yebo. Yeah, I mean, no lawyer. Yeah, ni represent vakokwani. And vakokwani wa wena yina kurhula ndeni. Yeah, yina kurhula swinene. And peace it's you me ni swi tivako ka ya mahlweni na nongonoko wa hina siku ra namuntlha hi khome wena ku na vanhu va masiku lama kumbe ndhavuko wa hina kumbe modern society loko yi ya ka timhaka ta vusangoma a ni swi vitana vakokwani eka timhaka ta vusangoma a va koti ku twisisa you are a young woman young lady lo a nga ka ndhavuko u nga sangoma by calling of course u nga yi teka u yi veka ku i ncini ku va sangoma okay ku va sangoma ne it's an individual thing a lexi ni nga ta ku i size one fits all yeah hi hambanile and hi endla swilo ku hambana so mina ni vitana vakokwani hi ku ni tswalwe hi n'wansati na n'wanuna lava nga tswariwa yini hi n'wansati na n'wanuna kona so it's a group of people that are there so ni nge ti vitani ku okay hi mina n'waswimanimani because ka mina va tele vanhu and lava nga ni khoma nge munhu un'we ntsena okay so that's why ni ku yini vakokwani ku ni nga khirhi munhu ku nga fili ku va hala ka mhani va twa nga ku okay hina ha khirhiwa that's why so that's why ni ku hi mina mani vakokwani that's interesting loko ku vakokwani no sungula ku twa wena cause vo tala tisangoma ta kuma va kha va ku mina ni khome hi kokwa wa mina kumbe hi kokwani i ncini xi lava ku wena i hambana na lavan'wanyani i tikhera i ri wexe i ku va kokwani ntsena hi ku a ni khomangi hi munhu un'we ntsena ni khomiwe hala ka bava ni tlhela ni khomiwe hala ka mhani so i vakokwani both sides yes so that's why ni ku i vakokwani so a swi tiki loko khome hi vanhu vo tala
as Swa va tika kokwani? because nkarhi wun'wani i va moody. Okay. Kuma ku especially loko ku fika ka hala ku ta lava va xinuna. You know, and loko i ri ka a relationship it becomes difficult nakona because n'wanuna nge ku twisisi because u twa ingaku okay na wena i tindla n'wanuna forgetting ku ri okay at that time ku te munhu wo karhi eka mina. So swilo swa swi famba like it's so seasonal because u kuma ku maybe loko titimela u kuma ku ri okay ni va moody nga swi kahle loko ni tleka yini kasi ku te yini ku te lava va xinuna. Yo. And there's no way ni nga ta behave nga ku ni n'wansati. Kasi loko va ta like you changes how you behave. It changes a whole lot of things ka wena as munhu u nge vi normal swo fana na ti-makeup ku na loyi a taku a nga yi lavi makeup n'wanuna ku hava n'wanuna wo mbala wa mini wo tola makeup u ta ku byela ku makeup a hi lavi ka nkarhi wa sweswiwani. Se nkarhi wun'wani wa tshika makeup completely because of Completely, leswo. na tshika makeup na tshika misisi na misisi na kera. Hi byeli swi te njhani ku va i vitaniwa? Swi sungule rini kumbe u ri na malembe mangani? Swa ku vitaniwa ne a swi na siku Okay. kumbe nkarhi wo tanihi kwini. Yeah. Leswi nga humelela i ku you are born with the calling. Yeah, you are right. You understand? So as time goes on wa swi vona na wena loko i kha i hanya na vanhu u different u ndla swilo hi ndlela yo hambana. Yeah. Ene swilo swa calling ne a hi swilo leswi nga ta ku okay mina na swi tiva ku ni ta va sangoma. No, that's why you are born with it. It's not something that you discover later on ku ri okay ni sangoma. You are born with the calling, and then as time goes on ku na swilo leswi swi humelelaku eka wena o ka i nga swi twisiseki ivi i vutisa ku mutswari ku okay ni titwa so ni vona swilo swa so kahle ku humelela yini hi mina. So ku endleka yini ka loko munhu a honisa a ku vitaniweni ka yena? Yo Or wena i tshame honisa? Or take us there. What really happened? Loko i honisile. okay loko ni ta va ku endleke sweswo ne okay before swi endlakala let's talk about before loko swi endlakala Yeah. ne Yes. i ku ri ni vabyi vuvabyi byo ka byi nga tshunguriwiki. Ish. Loko ni ya ka ma-doctor a va ta ku swilo swa so hi swi tshama hi swi vona. Yo. Ni ya ka doctor ra munhu wa ntima ra mulungu all these type of doctors like white colored Indian nje n'wana ku no man kumbe allergy n'wana ku no a hi tekeni ti-test Yo. un'wana a ku a hi n'wi admiteni un'wana va ku a hi n'wi operateni only to find out ku ri swilo leswi hinkwaswo va lava ku ta swi endla a va nga ta kuma solution ka swona. Eish. You know what ne vayingiseri va hina ha khome vakokwani hi khome kurhula la ka hina la a nga khomiwa hi va ka voho and also a nga khoma hi va ka vo kokwa yena basically la nga tswariwa mutswari wa yena wa xisati na wa xinuna laha swi endlaku hi fanele hi kota ku twisisa more hi ta va hi karhi hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. So wa ha hlamuseta ku it was difficult getting cure, so in your mind a ku ta yini? Ka mina a no ti byela ku ri okay no ti va byela siku rin'wana ta hola mara loko swo fana okay a ku sunguleni ni cinca my skin color. That's why loko munhu a ni langutisa ne I've got two types of colors hi ku laha ni tshwini laha Yini? a ni hume swirhumbani Ish. ene swirhumbani leswiwani a ku nga va swirhumbani ntsena loko swi kha swi ta ne a swi vavi vanhu va ta ku yini i chicken pox kasi a hi chicken pox. Yo. Ive loko swi heta ku oma swi kapukela so swi suka. And se Ibe- luza na confidence. Yeah ive Yo. ku teka yini se ni huma xikini ni vona xikini xa le ndzeni xa white. Yeah ni A swi nga ku chuhisi? a ni chuha ni ti vutisa ku okay is this the way chicken pox yi nga hi swona na mara Yo. ni vona se ni vona xikini xa le ndzeni xo basa kahle loko Hayi. humelela na milenge ya mina so I've got na loko la eminon'wini la A swi khome na nomo? ya a swi gcina la kusukela ka swona a swi sukela swi ya hansi mara laha ni nga xaniseka ngopfu
kona hi le mavokweni ne le milengeni Sure. na la ka ti-parts letiwani ka ti-private parts Ha. loko ni tshamile so a ni huma mati Nana mara like how do you cope? because nkarhi walowo a wu tivi ku endleka yini hi wena wo tibyela ku swi normal mara loko swi ze swi hlula madokodela nawe se wa ti vutisa ku kahlekahle ni yo loyiwa ku endleka yini hi mina na ni dyohele mani Yo. cause loko ni tshamile loko ni sikima a wu ta kuma ku ku na mati So I'm not comfortable nga mahlweni ka vanhu, because- especially loko i famba ti-public places, you a ni want. nga ha fambi no famba because loko ni fambile a ni fanele ni pfala timpahla to tala and then ni tlhela ni boha na thawula So a swi nga ku tiselerisema ku tshama julukini. no a wu juluki ko va mati ma humaka a wi swi tivi no ma huma kwini Yi a swi na hayi. risema leswi tsakisaka hi swona ni hayi ku swa ni tsakisa mara leswi a swi ni endla ku ri okay ni swi twisisa ku ri okay swilo leswiwani a ni swi tivi ku i yini a swi nga nuhi ene a swi nga ni vavisi mara a wu swi vona ku swilo leswiwani swa vava mara a swi ni vavisi And mara se i swi vona ku a swi normal. ni swi vona ku leswi a hi swona because loko ni ya ka doctor a ku byela ku i allergy i nge endla ti-test endla ti-test a kuma ku u right negative. everything swi negative Yo. HIV test negative ku ri kahlekahle ya ni xanisekile And wa ha ri ntsongo in that way, imagine ku experience swo fana na sweswo. So after leswo hi kwini leyi nga fika i byeriwa ntiyiso ku ri wena va ku vitana vakokwani. ni hlangane na mhani un'wana Okay. and lexi xi hlamarisaka ne ku ze ni hlangana na mhani lowani Wa rhangileka. no ku ri kahlekahle ne mikwembu yi tirha hi ndlela yin'wana Yeah, true. because a ni ri na swilo hinkwaswo leswi munhu loko a tshamile evuton'wini a byela ku ri okay loko ni ri na movha ni ri na yindlu ni xava mara n'wana na nuna ni hava okay swa n'wana Okay. a ni nga ri na problem na swona hi Yeah. a ni nga swi jahelangi Okay. but ka ti-relationship why A swi ku vumbulisa. Hey, ni ri mujolo wu bana tingato. so Mina, yeah. vutisa ku ri okay why swi va so loko ni kuma munhu a ri sharp a ri singile ne Yeah. a va serious hi mina byela ku okay i ta ni teka hayi i ta nyamalala Ku endla swi imagine. No, wait. I n'wi kuma ivi se a heta a nyamalala i nga ndlangi nchumu. ni nga ndlangi nchumu hi nga rhuketelana hi ri marhandzwini hi ri na tiplani Mi plane na future i va nyamalala. yeyi ni hlangana na botulu a ni byela hinkwaswo swa vutomi leswi ni lavaka ku ta swi twa ni byela ku ya Laha ni kume n'wanuna xihontlovila. Kasi swi ta tsandza. Hi? Vakokwana va kahle. loko next week Saturday a ku hi ta hlangana Okay. a ku ri doctor botulu yona a Wow. ku no shift ya mina hela nkarhi wa so ni ta va ni ri kona Joburg yini ni ku okay sure a ku na problem na namuntlha na sweswi na ha rindzerile Yo, it's been how many years? more than 8 years And the doctor loyi ingaku a rhandziwini na. Oh, hi liya cameraman. Ingaku a rhandziwini doctor liya. So, yana mahlweni. Ni komba ku nga ha ku disturb. This is interesting though. i va nyamalala Yeah. ive swi ni vava Yeah. ku njhani ni tshama ni hleketa ku ri a yi holovangi ni Exactly. cheka foyini ya mina ku hava leswi a nga like a hi ri sharp a hi ri tiplanini ta kahle kasi ku humelela yini hi mina So, mina swi nga ni fambeleki swa mujolo ne. Swi nga endleka vakokwani va ni vitana va nga ni panchisa va ni pancha hala ka ti-relationship. yeah va nga futhi ka relationship kona va blind ku punish mara va ta ku nyiketa munhu wa munhu Wa ta ni vava hi yini sweswi ne? Ni munhu na sweswi wa ta ni vava hi yini ne? Ni vava hi ku vakokwana lava vulavulaka hi wona. Swi include mina ngopfu. Na I can relate because Okay. i vakokwawo va wena yeah mara munhu wa munhu ne va ta ku nyika va ta ku yena. nyika yena I titwa ene mi ta njhani? rhandzana I titwa a tlha ku rhandza to the level leyi swi twaka nga ku loyi ya ku ku Kahle nje, tekeni. Ivi a jika kwala na kwala. mara loko fika ku a fanele a ku teka swi nge endli I ta vona ti-red flags. I can relate. I can relate to that. Been there. munhu wa munhu va ta ku nyika a ni va swi ta ku a ku na future Mara vakokwani va njhani? ene loko se va swi ta ku a ku na future u Okay. nge endli ntirho wa vona va fanele va ku tsona xin'we se mina a va ni tsone vukati
munhu wa munhu shame a hi ta rhandzana until hikuva ku na future Okay. langa wa mina luwa wa dokodela luwa ku nyamalala na namuntlha na sweswi nyami Jehovah. Okay, hi kha hi ya mahlweni hi ndlela yaleyo. A wu karhi u hi byela hi ta mani loyi nga hlangana yena nga ku pfuna ku yi discovera calling ya wena. okay so mani loyiwani loko ni hlangana ni n'wi byela ku na problem man relationship ta mina a ti le ku fambeni a ti fambi kahle a ba tinhlolo ta yena yini a ku na swi twisisa na swi vona leswi swi vulavulaka Yeah. mara murhi ni nge ku niki ni ku njhani a ku murhi ka wena wu tirhi ni ku kasi wena a hi we munhu wo pfuna vanhu na ene futhi ene Michael loyiwani loko hi kha hi vulavula a nge se humesana tinhlolo ta yena o vulavula so I thought ku ri i munhu wa xikereke Okay. then later on loko hi kha hi vulavula a ni hlamuseta ku ri no wena murhi ni nge ku niki wena ka wena murhi wu nge tirhi hi laha nga ku wa ni vona ku ni mina ni mani na loko loko ni nghena laha mutini wa wena ni ku vone like swithombe swa kereke yini a ku no a ku wa ni vona ni mbale njhani ni ku ya u mbale normal like a wu tikombi no a ku loko a ku ini a ni kombeta vuhlalu a ku ni n'anga ni ku njhani n'anga njhani a ku i n'anga ene wena why i tsutsuma vuhlalu ni ku mina Nkarhi wolowo nga ku na ku vona gelo. loko mina Nkarhi na ku vona. hayi hi swihi sweswi mi swi vulavulaka loko ku ri ku mi nge niki murhi a ku na stress mara leswa vuhlalu leswi hayi mina mina ni kulele la Joburg ene swilo leswa vusangoma na yini a ni swi tivi a ku ka mina a yi ke girl swi vula ku i nge pfuneki ni kumbula njhani a ku ku hava munhu la nga ta ku pfuna and munhu la nga ta ku nyiketa murhi ne i ta va kha ku byela mali ya wena mani se mina ni nge ku byeli mali ya wena wena i fanele i pfumela leswi va ka n'wina va nga ku lerisa swona wa yi tsundzuka milorho ya wena ni ku ya a ku landzelela milorho ya wena a ni ri i ta ka mina Mara wena milorho a wu ri na yona. yes and na ku pfuna vanhu ne i kuma ku munhu i na xilumi a ku yo ni karata hi ti-period pain yinini a ni ta ku mikisela swilo njhe ni kun'wana u ta va right ni nga swi tivi no ni ndla yini and a va right munhu Kahle leswi swo va ndeka wena. I tswariwe naswona it's just that a wu nga se za i swi tiva. a ni nga se ze ni swi tiva ku ku ndla ka yini i va ni swi tisa ku ya mjolo wu le ku ni beni ni ku yo yane kahle sesi loyiwani i rini ka mina ni ku okay a ku no wena ni tlana leswi ka n'wina a va ndlisa swilo swa wena swi ta lunga ni ku na swi sungula ni ku kahle okay since u ri sangoma ku dyiwa yini kwala ku ndleka yini ku humelela yini a wa i ta swi vona siku leri u nga ta amukela kolomo i nga ta va u ri kona ku ku ndleka yini Wena u amukela rini calling ya wena? When was that loko se amukela and na swi tivi swi ku tekela nkarhi wo leha ku swi ni amukela. tekele nkarhi wo leha because mara a ni swi vona ku se ni le ku xanisekeni laha ni nga amukela kona no tsundzuka chomi ya mina a kha ni endla phondo Okay. loko a endla phondo ra misisi a ku hi wena ni nge ku endli phondo leriwani hi ku laha xikarhi ka wena xikarhi ka nhloko ku le ku pfulekeni i mani nga ku gwazana ni ku ku gwaza mina no nwa byala a nwini a ku hayi mani nga ku na munhu la nga ku fa hi bodlela lawani ni ku mina a ku serious cheka hi xivoni ni karhi ni pfuleka na sweswiwani swivati swi kona ni ku hayi tshika kahle ku humelela yini kwalawani You lie. I'm telling you Ku pfuleka kunene ngati yi nga humi. wa yi vona ngati andzeni mara ku pfulekini wa swi vona xilondza loko xi pfulekini Yeah. ta nga ku xi omini mara xi pfulekini Yo. wa swi vona ku kwa kha ka celeka And na u twa ku vava. a ni twa ku vava ni ku no fane kha ni famba njhani Eish. ni ku ni hlule timhaka ta mabundzu no hlula timhaka ta mati se ni pfuleka nhloko ku humelela yini kwalawani mhani loyi te murhi wu nge tirhi a hi ni tshama hansi ni rila ni fonela papa mina ni ku heyi a na ha koti nchumu a ku ndleka yini ku hayi a ni swi tivi ku humelela yini kombe mi ndla plan a n'wananga mi ni ta ku yini ni ku heyi a ni swi tivi ni ku va ka n'wina se va bukini se no fane kha ni famba va ku njhani ni ku swi la mi ta ni vona ivi va ta va ku ene himpela endzhakani ka sweswo se ni nga ha koti no sikima ambedweni a ni tshama ni tlele ni tshama ni karhele va swi tiva loko va ku i lolo
kasi ni tika hi lava nga ni khoma va lava swilo swa vona va lava i obeha leswiya va swi Yes. lavaka. ivi vhele loko nkarhi wu kha wu ya ni ku ai ni ta ku yini hi ku mhani luya u te ni fanele ni amukela okay na amukela ke loko ni fanele va mhana ya mina ni va byela ku heyi phela siku ni tleka leswi na leswi papa va kona lawani mara leswi humelaka leswi na eku se hi ta swi endlisa ku yini hi ku mina ni munhu wa ku khongela ni ku yo a ni swi tivi ku xikhongela a xi le ku ni pfuneni ka nkarhi wa sweswi Because va khongerini leswi nga swi famba va ku twela vusiwana. mara a swi ta dabula Laha swi hi kombisaka ndhavuko kumbe loko ku ri calling se yi fikini ka wena kwa lexi nga ta xi endla u nge yi u tsutsuma. u nge yi tsutsumi u nge yi tsutsumi U nga va byela yini vayingiseri kumbe lava nga ta va kha va hi languta ku ndhavuko wu na nkoka ku fika kwini loko se swi fikini loko swi ta ka timhaka ta vakokwani. loko swi fika ka timhaka ta vakokwani i swi tiva na wehe swi vonele ku ri i na vakokwani wo amukela But it's not easy like now a wu a swi kotangi. easy i ntiyiso ku a swi easy ne mara ya kuma vutomi ya kuma ntshunxeko ya kuma kurhula evuton'wini bya wena hi ku mina ni nga ri na kurhula ku nga ri kona Imagine beautiful as you are, i kha i pfumala peace vanhu loko va ku vona vana ku ai sesi loyi ti sasekerini kasi tinkingha ti yo telerini. ti tele ene wa vabya that's why ni vutisa ku ri vanhu lava va navelaka vun'anga va swi tiva ku ri what happens behind it I don't think they know and what we see on social media ne va hi kombeta the nice thing the clothing yini mara loko ri ku i nganga ya straight vun'anga bya vava a va hembi that's why vatswari va hina lava a va vitaniwini va byi tsutsumile na swi twisisa ku why cause swa vava ku u ya nghena xibedhlele va ku byela ku hina hi na solution va ku fakela ti-drip se va lwa na hi swi vona ku heyi phela munhu loyiwani i fanele a dischargiwa because a nge le ku holeni Ene wena u nga ta swi tsutsuma easy hey because swi both sides ka Makuvele hi kule ku ri na macomani you remember we go ya vona macomani le ka wena Exactly. a wu nga ta swi tsutsuma ka n'wina hala ka vokoka va mhana wehe na ku ka phahliwa and stuff so a swi ku tele in both ways. Yeah. I think ka vatukulu va ka Makuvele or na va ka Sithole hi wena yi nga fika i teka vakokwani ka history ni xo ku hi wena i ri yeah one. it is Hi wena ri one ka fika vakokwani va hlawula wena u titwa njhani loko va hlawula wena ntsena xikarhi ka va ka Makuvele na va ka Sithole hi ndlela yeleyo? How do you feel about that? Because hina hi swi behind the scene ku ri wena i fila njhani mosivale loko se swi fike ka timhaka ta ku swi ku xanisa ku fika kwini. okay because ni xanisekile ne and then loko ni amukelini ni kuma kurhula I understand ku ri why and even munhu loyi ni nga yena na swi twisisa ku why se va lange mina Yeah. ne because swilo swa vun'anga a swi lavi munhu wa mbilu yo biha Yes. that's what I always tell people ku ri loko ri ku i n'anga i ri na mbilu yo biha a swi fambisani Mbilu yo biha as what like i fela van'wani mona kumbe nga naveleli van'wani leswinene ku fela van'wani mona i twa nga ku swa kahle swi fanele wena i ri wexe okay. Yeah. ene nakona remember loko swi fika ka timhaka ta vakokwani ne let's say wena u ta thwasa ka mina swi nga endla ku ri mikwembu ya wena yi ri kulu ku hindza ka mina ivi ni ku fela mona which is wrong ni fanele ni ku endlela swilo swa wena swi hetiseka i ya na wena i ya pfuna xichava Yo. so ku na that battle ya ku loko no pfuna mikateko u ta va rich or mikateko yini what kasi na le ka n'we mina ri swi le ka vakreste ntsena. no futhi a vungangeni swi tele ene tinganga ta vuxisi ti tele that's why u nga ya u ya thwasa i kuma ku a wu koti na ku u tirha vanhu va nga tindhumbeni ya wena yinini hayi ku wena u ndle something xa wrong i munhu loyi a nga ku thwasisi a nga fika a xikarhi a ndla yini A ku pfalela ndlela. a nga hindzi Wena i nga ku i ve na nkateko ya kuma munhu loyi u pfumala mbilu yo biha kumbe i rhange i hindza ka jeni yaleyo na hi tala na tona because a ni sweswi i le ku byeleni ku wena i ze i pfaleriwa na cause na ti vona ti-documentary or vanhu va ku hambanahambana and va kha va vulavula ku ni yini un'wana i heta ni hundzela nsati ni pfinya un'wanyani ku va na leswi swa wena swo fana na sweswo hlanganaka na swona wa vona yo yeleyo yani I feel like Jenny I mean are different okay
yi different how vanhu lava ni nga hlangana na vona Okay. na lava a ni nga fanelangi ku ni hlangana na vona ni kote ku understanda ku ri okay swi ni dyondzise ku ni twise ku avungangeni ku na tin'anga ta so Okay. ku na ti nga ri ku kahle ku na tin'anga ta ntiyiso Okay. ene wa swi kota ku vona ku ri okay loyi i munhu wa ntiyiso ene loyi a hi munhu wa ntiyiso ende xin'wana xa kona i ku a hi hinkwenu hi nga ta thwasisa and a swi vuli ku loko ni dumile hi ku nana u dume hi ku lapha vana swi vula ku mina ku ni thwasisa i ta ni thwasisa hi la vanhu va lahlekaka kona ku ri okay luya i na layini ya vana na mina na haya i kuma ku munhu luya ku thwasisa a nga swi koti Yeah, nakutwisisa. Wata swi fana na hala okay. Ku hambana ka vukreste because va ri vukreste na vun'anga a swi fambisani. I ntiyiso ku fika kwini? hayi ku a swi fambisani mina ni believe ku moya lowu i moya wun'we hi wu tirhisa ku hambana Okay. u tirhisa yini hi xikereke loko ku ri ku pfumela swa bibele ya wena it's okay mina swi pfumela yini swi pfumela marhambu it's okay So i la ku ni byela ku swa fambisana mina ta twisa ku hi ndlela yihi because van'wana va vona ku na Holy Spirit n'wina mi tirhisa xipiriti xihi or the Okay, what spirit is is Holy the same Spirit ke? Inceni i Holy moya wo kwetsima why is it given a name se Why we vutisa me ti-question no n'wina mi believe ka Holy Spirit Ku na lava- why is it given a name because a ni ku hi ri ku na moya lowo kwetsima na hina so i wa moya n'wina lowo moya mi wu kwetsima. vitana yini i moya lowo kwetsima Yeah, wu kwetsimile na wona oh okay moya i Avuxeni, moya wun'we like okay. they say many were called but a few were chosen hi laha hi didekaku kona kwalani ke a few were chosen Chosen, yeah okay. that's why ku na tin'anga ta kahle leti vhele i swi vona ku loyiwani this one is chosen that's why ku hi nga vitaniwa hinkwenu hi nga khomiwa hi kokwani wa hina hinkwenu laha va ku nyiketa vito na luya mara ku ri wun'we va nga n'wi hlawula ku hi yena a nga ta teka xikhwama swi fana na vafundhisi va tele va feki ku na vantsongo laha ni yi twini point vayingiseri ni xo ku mi le ku swi tweni tekani tinotsi wena i ve na nkateko wa ku va i kota ku hambanisa lava nga vanene na lava ka va nga ri vanene that's why wena u nga hlanganangi na nghozi ya ku va hayi ku a ni hlanganangi na yona nghozi Okay. yaleyo nghozi yaleyo ku ze ni kota ku hambanyisa sweswiwani i ku ni hlanganile na yona nghozi yaleyo ni vuye ni swi twisisa ku ri okay laha ni nga lorhisiwa kona ku ni ya kona kasi i fanele hangi lorhisiwa a swi lehi i yo rhangi swi vona in your dreams ku i Yeah. fane i ya kwini ni fane ni ya kwini mara u nga chuhi ka loko u kuma mitirho yaleyo chuha mara ni byela ku ni ta fika ni pfuneka va ku kombisa shem ku kombisa ta ku kombisa ku okay famba ka vakokwani va ta fika va ku pfuna va komba na the house na the house i ta vona na ti-scenes ku endleka yini swo fana na mina like mhani loyi a fanele a ni pfuna and the funny thing is i vuya hlangana mhana mina va kota ku ni hlangana munhu wa so yini i munhu loyi ni nga kombisiwa yena ni kombela mi n'wi vutisa ku karhi ro swona ku na thosani ra so ka vona na va ku ni kuma swi vona i munhu loyi ni nga n'wi lorha se i fane i ya kona i fane i ya kona ma swona so vanhu vo tala va ta ku why mikwembu yi ku yisa ndhawu leyi va fika va nga ku endli swona yini hayi ku munhu loyi a nga ta endla swona i ve yena a va greedy ku ri okay ni tsema la se i fika ku tsemela kun'wana yeah se i fane i ya hetisisa kun'wana ku hetisa jeni ya wena no oh as okay long as ni endle swilo swa important hayi ku yena a nga ni thwasisangi fully u ni thwasise fully mara a rivala swo karhi hayi ku yo rivala na ye tlhavula loko the funny thing is and a ngo rivali yo endla hi mavomu that's why loko se mikwembu yi huma yi n'wi byela ku ri wena 1 2 3 and 4 a vula ku hi siku ra ku ni vuyisa ku endleke leswi na leswi na leswi because wa swi tiva ku loko mikwembu yi huma laha yi ta vula ku ri no man ku xota leswi na leswi hayi vakokwani ende va ta tlhela va ku byela ku ri loko la ta vona ku n'anga leyi i tsotsi yi ta tlhela yi ku byela ku i nga yi ka van'wana
Oh, ku ri Eka yi ta kota ku ku pfala. Ku yi nga swi voni ku ku endleka yini. govela ra mina i govela ni fanele yingisela nawu yini u fanelangi ku ya ka tinganga tin'wana yini hikuva ta fika va ku byela ntiyiso. So wena u va na badi ra ku i biwa cause van'wanyana mathwasana va biwa vatsoniwa swakudya swa ku fana na sweswo a wu zanga hlangana na swona wena. Ku vulavula ntiyiso ni govela ra mina a ku ri munhu un'wana wa kahle ngopfu wa kahle like va na mbilu ya kahle. So ku ya ka xivutiso xin'wana wena wa thwasisa na? Mina ni thwasisi. Ni ku vona minkarhi yo tala you will go around i rhandza nambu Yeah. swinene i rhandza nambu you will go laha ku nga na mati ya khulukaku i ncini xi ku yisaka ngopfu nambyeni? Okay, before ni vulavula timhaka ta nandzu a ni vutise ku na thwasisa. The reason why ni ku a ni thwasisi na ti-reasons ta mina. Okay. Hayi ku a ni swi koti ku thwasisa. Oh. Thwasisa na swi kota mara lexi ni nga xi twisisa ku what I'm called for it's not about ku thwasisa vanhu. Hi ku loko swi fika ka ku thwasisa ka laha ni nga hundza kona ni twisisa ku ni va ni khome vutomi bya wena. Oh, okay. Hi la vanhu va ka nga swi swi loko i ze thwasa i vutomi bya mina lebyi i huwaku hi byona. So kahle you are That's my i na life. matimba ya ku controla Yes. vutomi bya munhu kumbe Yes. okay. It's like giving birth to a child. Yo. You have control over that child. Xin'wana na xin'wana i xi dyondzaka n'wana luya hi xona lexi a faneleke a xi landzelela. Okay. So ku thwasisa swa vava ene swa tika. That's why ni ku a ni twisisi ku ri munhu u ri one i va yi ri na mathwasani ya 5, 10 njhani. A hi ku rhandza ngomali. I ku rhandza ngopfu mali i ku va greedy and then va endla yini size one fits all va mi endla xilo xin'we and a hi swona sweswo. Ku va mi vitaniwanga swi swa yi one. Yes. Okay. Loko n'anga yi ze nga koti ku byela ku wena na ku thwasisa mara i specialize hi leswi na leswi wo vhete suka yi tsutsuma kwalano hi ku mi endliwa xilo xin'we i kuma ku wena a wu fanelangi na ku nyikiwa swilo swa timbuti swa tiyinini mara hi ku vhele a ku thwaseni ku na timbuti ku na leswi. So ho nyikiwa hinkwaswo. Ho endliwa hinkwaswo. Swilo leswi swi ni nyika na answer leyi ni nga ku vutisa ni ku vukreste na vusangoma va ra swi fambisana swi ni yisa hala ka ti-fivefold ministries ku na koho ku na muprofeta ku na mufambi ku na hinkwaswo the list I think it's 5 of them apostle va vitana hi mavito vanhu lava a va vitaniwanga ku endla swilo swa ku fana so na n'wina mi na swona swa ku i nganga mara hi specialize ngopfu hi swilo swo fana na leswiwani ni ku mina ni se mara a va le ku swi endleni sweswo va mi endla yini hayi tanani mathwasani xilo xin'we that's why loko u kuma ku loko u vuyela kaya a wu holangi i tlhela sukusela ndzhaku ku endleka yini wa vabya yo again i kuma ku okay a ndumbeni ya wena ku ti munhu why na a wu swi tivi ku wena i fanele endla yini loko va ku na macomani hala i kona loko va ku na lexi i kona hinkwako ene i nge endli swilo hinkwaswo i ri munhu wun'we ku na lava i swi vona ku ya lava i va mancomani va cina lava i kuma ku loyi murhi wa wu tiva loyi tinhlolo loyi vana loyi wani mavabyi mo karhi lavawani va femba se mara mi endliwa yini swilo hinkwaswo. So let's take ni eka loyi a tiva ku na van'wana va dumini va ku luya a nga tsandzihi nchumu i kota hinkwaswo i ntiyiso ku fika kwini? Impossible. Impossible. Wa swi twa Jojo impossible. Ni le ka Xikwembu I think swa yelana hi mhaka ku a hi hinkwaswo va swi kotaku ku na wa kota ku horisa ku na wa kota ku va a ku guide swa ku fana na sweswo ka rihanyo. That's another reason ya ku Jojo a ni lavi ku thwasisa hi ku u ta tshama nkarhi wo leha na mina i kuma ku loko u nghena ka social media 3 months se va humile i ti vutisa ku why mina na ha tshama lembe ni ri lawani. It's a journey. You need to find yourself ku ri wena i munhu wa njhani i specialize hi yini hi ku u nga ta ka mina sweswiwani ku okay ni la ta dyisa n'wana a na wona matimba walawo hayi ku a ni swi tivi these things vanhu va fanele va swisa ku ri we have the knowledge mara matimba ya ku ni niketa murhi luwa a na wona hayi ku a ni swi tivi
na swi tiva mara matimba ya ku ma phakamisa a na wona. I lava ku vutisa swin'wana hala Jojo. na khensa manito kwale. Yes, we hear you. Mle ku ntweni la ku vutisa n'wina maninganga. Yeah. Ku mbula leswi swin'wana tlhe swi khumba hi simu ka ku ya ku ka gospel ne. Ku na vanhu vo hambanahambana, ku na vapostola, ku na vaprofeta, Yeah. ku na vavhangeli swo fana na sweswo. So mi kombisa ku ka sayiti ra vun'anga nakona u kona munhu a nga kahle hi vana, a nga kahle hi swidyisiwa na swo karhi ma twisisa. Yeah. So ku na mhaka yin'wani yi nga duma no lava ku twa ku n'wina mirini yoho. Veri loko munhu a ri n'anga hi nkarhi wo tala i na vuloyi ma twisisa. Na vungoni. Uloyi. Uloyi. So Yes. so ni lava ku mi basisa ku kahle swo boha ku loko u ri n'anga u va u ri munhu loyi a loyaka na kumbexana ku na vanhu lava loyaka mara va nga ri tin'anga kahle because it's believed ku loko munhu a ri n'anga phela loko mi vona munhu va n'anga hi liya munhu wa yi chava ku na chava yi n'anga loyi a nga ni loya loko ni n'wi pfuka loko ni n'wi rhuketela a nga fika ni loya mundzuku ni pfuka ni nga ha ri kahle. So I want to know ku swi kona ku munhu va ku i n'anga ne mara yena u tirha ku tshungulela vanhu a nga za endla swa moya lowo biha a nga za endla nchumu. Ni lava ku mi ni basisa kwalaha ku ya hi vun'anga. Ku mi basisa kwalano ne a ndhumbeni ku tirha vakokwani ne lava ndzi lava ku endla ntirho wa vona. The moment mina ni biha mbilu a ka ha ri na mikwembu kwalano. Se ni endla vuloyi. Ku va kusuka ku ri mina seni. That's why va ta ku byela ku the moment a ndhumbeni ya wena i va na murhi wo dlaya u ta attract vanhu valava hina se ha famba a ya ha ri kona kwalano. Hina hi te ku endleni ka yini we are there to heal. Yeah. Hi te ku horiseni hi te ku akeni a hi tangi ku endleni ka yini ka ku ona. Se kusuka ku ri mina munhu hi nexe ku ri hi ku na swi tiva ku loko no mikisela na laha swi ta endla leswiwani a ku vi na mikwembu kwalano. Wata swi fana yini George? Swi fana loko i ri mukreste i ku mina I will pray ku swi nga ku fambeli. Yeah. Yes. It's the same as like that, and whatever that you wish for. And then swa humelela ka munhu luya mara i muzalwani wena mara wa swi kota ku khongelela munhu ku swi nga n'wi fambeli kahle. Yeah. I think leswi a swi vulaka haleni ne vakokwani va swi vulaka haleni ne swa alayina nyana na hala ka vukreste swo hambana maendlelo ku hina Maendlelo. van'wana hina hi believela ka Xikwembu and then n'wina mi believela ka vakokwani. Leswi mehe swi vonisaka swona xana What do you mean ku ri hina hi believela ka vakokwani? It's not like hi believela ka vakokwani. We believe in God, the creator. Do you? Yes, I'm just a vessel okay to help. So fana na yini a ku ri na disciples, right? okay Yes. Do people believe in the disciples? No. We believe in God, but they were called by God. okay It's like that. Na hina Amen. hi vitaniwa hi Xikwembu ku hi ta endla yini? Hi ta endla ntirho wa Xikwembu. amen Hina hi ho tirhisa yini? mo tirhisa vakokwani Misinya leyi Xikwembu xi nga hi endla. and you connect with vakokwani to give you Yes. solutions. No, na swi twisisa. Xana vungoma byi pfuna njhani ka vanhu or ka timhaka ta mihleketo ya vanhu or moya na vutomi? You know what? Kuba Sangoma, it's not all about Muri. Especially if you are called and you are a true healer. Yeah. Loko ngena ndumbeni, just by me talking to you. Phela, my first session, we have some like ibana counseling, ibalabula. Ano veta njeni ku minjani bithi nguna man nteka tihlolo no. Nasungula nibalabula na wena, ni checka your state of mind. Uta uri njani. Ene swi nga endla wena u tisa hi timhaka ta boyfriend kasi timhaka ta boyfriend liya hi tona a ti fanele ti ku sikimisa ku i ta ka mina but there's a lot happening leswi fanele ku swi lunghisiwa. Okay. But wena u te in that mind ya ku ri yini boyfriend yi ni tshikile. Ene mina I'm not gonna focus ka boyfriend ya wena. Mina I'm gonna focus on the root cause. Why u ri la? An ali swa boyfriend but We are not here for we are that. not here for that. So just by talking, you heal someone. Itwa munhu a kwata ku nje ngaku ni ngo tshama kwala ndumbeni ya wena loko no u nga ta u ta ti tshamela hi titwaqela because why they feel at peace.
Okay. It's not everything about muri. That's why mina vanhu lava ni tirhaka na vona ne va swi tisa ku consultation ya mina yi different from everyone else. Hayi ku ni better but ni endla swilo differently. Mina loko i ni byela ku ri okay gogo ni la tata ni ta ku vona. I dedicate that day to you. A ni na layini. Ni dedicate siku for wena. Ka wena ntsena so that hi kota ku understand. Hi tshama hansi hi vulavula hi langutisisa mhaka ku kahle i ncini xi endlaka ku hi ze hi fika la. Uze uhlangana na lava kuma ku va bihe mbilu ne va ta consulta i kuma ku hi vo va nga sungula munhu un'wana mara va la ku swi yisa ka un'wana blame ka munhu un'wanyana swi koho swo fana sweswo. Swi tele ngopfu swilo swo fana na sweswo ene mina loko se ni cheka tinhlolo ta mina ni kuma ku hi wena i nga sungula yini na ku byela ku ri u hundza la mahlweni mina swa back to sender a ni endli sweswo a na nkarhi wa huwa because back to sender munhu luya i va tirhisa swilo swo karhi let's say u tirhisa nyoka why la ku mheni ya lwa na nyoka ende nyoka yi ta vavisa wena yi nge ni vavisi yi nge ni affect Okay. but why ni fanele ni ya lwa na nyoka why ni nga ku hili ku ri wena u va protected from whatever is happening evuton'wini bya wena why hi fanele hi ndla back and forth for you is that healing No, it's not. it's not healing a le ku pfunekeni kwalano Jojo loko mi ku back to sender a mi endli ne ku na ku let's say mina sweswa ni bohiwini maybe ni boha ku ni nga teki nsati yes ene munhu lowa u ni hele ka munhu wo karhi kumbexana ni bohi n'anga yo karhi yeah leyi se simkata ku n'anga ne va ni bohi ku ni nga teki nsati ivi then ni ta ka n'wina ni ku ku na munhu a nge te ni nga teki nsati ne a ni swi tivi hi ku i mani ma vo yeah loko n'wina mi kha mi ri busy mi va na vakokwani mi vona mi swi vona ku ri okay i mikwembu ya hala ka sisimkateko yi nga ni boha vaya sisimkateko ivi ni kuma ta ku yini ne mhani laha swo tala ni la ku leswi a nga ni boha swona swi tlhelela ka yena mi kuma ku ri moya lowu nga le i wa nyoka like you are saying yeah ene a mi ze mi lava ku va mi ri tinyipini ta tinyoka mi kha swi nga mi bohi ma vo so mi ni horisa njhani mina ni ri a swi tlhelelile ka yena leswi a nga ni boha swona no ku horisa ni ta ku horisa ne ni susa leswi i nga ndliwa swona ive ni ku protecta Oh. uri next time loko nyoka liya yi ta ka wena kumbe whatever lexi xi ta ku destroy xi tlhelela ndzhaku basically it's gonna go back Okay. but then it's not that thing ya ku ri mina right now na ku tshika wena ibe se ni ya lwa na swin'wana no so ambi mi susi nyimpi kwalano xikarhi ka n'wina na munhu luya a nga boha mina a ni ndleni a mi susi nyimpi xikarhi ka munhu ka nganga liya na n'wina a ni susi nyimpi ya a ni ngo mi horisa mina ni vabyako munhu na n'wi horisa ni ri Eh. ni ku protecta ni ku sirhelela ku ri next time loko a tisa something ka wena xi nga ku affect so landzhaku a ku vheli ku va na nyimpi xikarhi ka n'wina na nganga liya because a nge swi twisisi ku endleka yini hi wena oh okay and now you are protected swi fana loko hi tolovele ku pfula bandi leriwani mindzuku loko i fike kuma ku ri pfalekile i nge swi twisisi ku endleke yini yeah okay no I'm answered i hlamulekini basi xana vutshunguri bya xibedhlele na vutshunguri bya xintu swi nga hela swi tirhisanini kumbe swa tirhisana na swi nga hela swi tirhisanini loko ku ri ku tin'anga ti ndla leswi ti nga vitaneliwa swona swo fana na swa ku wena loko ri ku i kota ku tshungula vuvabyi byo karhi i dila na byona ntsena hayi ku i ku wena i kota hinkwaswo ku ta va na problem kwalano mara ene na swi na hi xilungu ku na leswi va ngo i general practice which means i ndla swo talo no e GP ne i ndla swo talo a nga ndli swo tala because loko sweswiwani no ya ka GP ni fika ni ku ni karhata hi ndleve u ta ni cheka a vona ku no there's a foreign object andleveni ya wena u na lexiya xa ku cheka ni ri yes u ni chekini mara ku xi susa i ta ku byela ku famba kwini ka ENT ka you. specialist Okay. yes so na tin'anga ti fanele ti operata hi ndlela yaleyo hayi ku swilo swo tala hi swi tivi ya Alright. swi tiva but then what are you called for i ncini leswi wena i kota ku xi nyiketa matimba wa swi twisisa mara he George me ni le ku kumeni ka information yin'wana a yi ni tumbelerini khale you know nkarhi wun'wanyana hi ya ka vapastor hi ku va hi khongelela i kuma ku
they are not called for us to pray for us. Yes. Bakona ku guide in a pulpit, and that's it. Say fane hi swi tiva ku where do we go loko hi la ku khongeleriwa ku hi hola hi ku ava vitaniwanga hinkwaswo. ene tin'anga ta khale ne leswi a ti tirhisa swona a wu tata ka mina ni ku hlahluva ni cheka swilo hinkwaswo okay wena i karhata hi leswi na leswi ku va tlhela ku va ku ri mina ni ku byela ku ta ku ncini famba ka nganga hi le kwini luya i dila hi yini hi xifula i ta ku susa xifula se mara sweswiwani a swa ha ri kona ku na vu-greediness ya ku mina ni kota hinkwaswo So la ta ni byela ku mali se yi take over swa ku vanhu se va rivala leswi va fanele va swi endla. yeah that's why va thwasisa va casta ku wo ni thwasisa ntsena because u lava ku buku ya wena yi tala ku ho thwasise vanhu va 100 loko ho cheka ka vanhu lava va 100 ku hava na un'we la tirhaka loko ni hlahluva a va swi koti ku hlahluva ni nikete murhi wo karhi a va na wona or a va wu tivi Yo. yeah ne. swilo swo swi fana na loko ho tlhela hi ya ka example ya medicine ne a ni hi ta ya exikolweni for that 5 years or 4 years right mara loko i la ta va a specialist wa ngetela You need to do something. you that need to do something and then you only specialize in that Swi swo fana right sweswo. that's why ku ri na ti-GP ku ri na ti-specialist yeah se swa ku wehe u ta kota swilo hinkwaswo no Hi kombela mi byela vanhu va hina ku hi nga swi tiva njhani ku loyi i sangoma ya ntiyiso kumbe njhani, because sweswi wa mina ni loko ni ya ka sangoma na ku pfuniwa seriously hi mhaka ya ku me mibyolwana ni vurini ku wa ni ba se ni la ku ya ka loyi a fanele ku a ni pfuna ku susa sweswi ni swi vulaka ni endlisa ku yini. problem Ni swi tivisa ku yini? it's very difficult ku tiva ku leyiwani nganga i ya mampela kumbe a ya mampela why na it's because of social media everybody is looking for okay lo ina ti-followers to tala let me go there la ni ta pfuneka only to find out la u fanele ku pfuneka kona it's not those who are on social media or have lots of followers it's just an ordinary person who's just doing what he or she is supposed to do. Mi nga ku yini hi lava va hlahluvaka vanhu aka ti-social media? Van'wani va na yona nyiko yaleyo as long as a kha tirhisa leswi va faneleke a tirhisa swona yeah mara swa ku i sukela vanhu ku okay sweswi a ni tshamile lawani okay mi nga teka swi nga ta tlula swi ku chakala swi na vo-red flag nyana Sweswo mi lava ku vhe mi hi byela ku kumbe ku hi kombisa ku ntirho wa tisangoma wu cincile manguva lama ku tlula malembe ndzhaku. Mi nga ku yini ka lava va nga ku vitaniwa sweswi va fanele va sungula vusangoma i ncini va fanele va xi langutisa ngopfu ku va nga cinci a va endle ndhavuko? swilo swa ntiyiso and na loko we're gonna go back to where you say ku ri mina mati yini mati ma nge hi tirheli hinkwenu u nga ni voni ni ya matini ivi u ni vutisa ku hi le ku hikwalano na mheni laha kuwe loko u fika i nwela na Exactly. yona mi kombele matini na Eish. and ku na this thing ne leswi swi vavaka i ku these days everybody u lata ya ematini lata ya matini u endla yini matini Lava va vonaka va nwela i timhaka to ku ya ndhawini leyi va fanele va nga yangi kona. u ya lava yini matini i vitaniwile na a wu vitaniwangi na mina myself a no vheta ni tekela mati ni ku ya heni ya matini namuntlha because no lava ku ya matini no va fanele va ku byela ku yana ka ndhawu ya so sweswiwani i nkarhi wa ku endla leswi ivi u endla ivi wena i langutisa ivi i navela i fika i ya nwela Mina ku kombisiwa ku munhu i tata mundzuku a lava ku pfuna hi n'wina or ku na munhu loyi maybe mi fanele ku mi n'wi pfuna, mina ku swi vona swo fana na sweswo. nkarhi wun'wani na swi kota ku ni hanya life ya wena let's say right now u le ku teni ka mina mundzuku all of a sudden ni va na ku cinca ka miri wa mina ni nga ti twisisi ku endleka yini hi mina ni vona ti-visions and you know everything nje swi hlangahlangana ni vona ku okay ku endleka leswi na leswi evuton'wini okay ive loko i fika before ni khoma na tinhlolo ni ku hlamuseta ku wena i ta hi mhaka leswi na leswi na leswi ta ku tlhela ku ingaku n'wina mi ri kona laha ni ri kona i ntiyiso Because you were there. I was there before you came in. That's why ni ku i fanele i specialize i fanele swi tiva ku ri wena u kota yini u na matimba ya yini hayi ku xi dyisa hi xitivi ku dyisa n'wanuna ha swi tiva mara i ta swi nyika matimba na Swi na khombo ku fika kwihi ku dyisa n'wanuna? yo swi na khombo rikulu Njhani? entertain. Hi lava ku va hi byela kahle No. ku khombo ra njhani? GBV nghena ku yi sukusela kwihi Mi lava ku ni byela ku hi yona yi cause na ti-GBV? yes most of the time hi yona
ku dyisa n'wanuna phela i nga rivala ku dyisa n'wanuna it's a full-time job, it's a 9 to 5 job, because ani madyiselo lamawani ma hambana. Swo fana let's say ku okay leswo swa ku loko i hlangana na munhu un'wana handle i nga pfukeli, it's a full-time job. Yeah? Is it Jojo? Jojo, did you hear that? Va ri swa koteka ku i hlangana na n'wanuna a handle tinhundzu ta he ti nga pfukeli swi va swi ndlise ku yini? swi kona ku Jojo why jumping? no vavasati kahle va ndzi tsakisa va ta ku vavasati va tsakisa vavasati va endla swo fana na sweswo va tele yi nga yimi loko i hlangana na Thandi yi nga yimi total hambi ni mo swi dleka nyana hayi se na swi twisisa ku wa bodolo ya ndzikile i Thandi xi nga endla ku loko a hlangana na sim kateko ne ku nga endleki nchumu hayi bo a ku ri Thandi problem xi nga endla ku timhaka to xi ku loko a hlangana na mukateko magezi a nga yi mina I was like shocked what have I done kasi and I'm going problem now I n'wina full-time job but then Kezaman vakokwani now ni hlamulekile a ni twa ku bava and a problem ne lava vanhu va swi va baku kona i ku let's say ku ri nsati wa wena a nga ku endla swona i ta fika i ku yini andlwini a wu ndla yini a wu koti no report i ta ku yini a wu koti no yi report i ta vutisa ku yini ku phela mani ya hala hayi a ta ku at least loko ri i girlfriend vavanuna loko mbona ku i zama ka Thandi halawani ku ve ni wena i byela na Khensani va ku halawani a yi endli u vheti baleka u vheti swi tiva ku ri va ta ku ncini munhu loyiwani se i na job ene job ya kona hi mina hi ku swilo leswiyani ne loko va ku niketa malapi lamaya i hlanganisile swirho swa yena na swa wena laya na tinayiti ta kona a ni loko a huma na tlhava ku yi nga pfuki ni tumbeta lapi leriya mara that's witchcraft mos kahle loko a vuya ni fanele ni susa ibe a kota ku ndla yini ku perform that's witchcraft what's it about ndla yini eJojo hala handle like really yes swi dyisa leswi swi hambene swi tele ku na xivulavuri xin'wana xi tshama xi ni byela marito ya ku ku ze i nga tekiwi mhana wa valoyi i ntiyiso ku fika kwihi how true is that? No, it's not about kuloya. No. Nkarhi wun'wani ku na swin'wana leswi fanele ku swi hetisiwa swo ka swi nga hetisekangiku. You understand? Mara we must also remember ku ri a hi hinkwenu hi nga ta tekiwa. Ne? Mara swi impossible ku munhu hinkwawo nga tekiwa. No. Hi na tinyiko to hambana hinkwenu. So loko ku ri ku munhu hinkwawo a mi tekiwangi Ku na problem. swi va ku na problem leyi fanele ku lunghisiwa hala ka vakokwana hayi ku fanele ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa ku langutisiwa ku kahle ku endleka yini. wa swi twisisa mara he Jojo ku endleka yini laha yi le ku tike mimata liya ya ku a nhundzu ku pfuka and stuff wa vona ni I have no words in my ku na swi twisisa ku why bottle ya anyamalarini wa swi twisisa so ni kume nhlamulo mina na khongela full time ne and I respect na tradition in so many ways mara namuntlha vafundhisi va ni feyirini a va ni byelangi a va vulangi kahle a va byelangi kahle ku swi nga endleka kumbexani munhu loyi a bohiwini hi ku a ni nga ta discuss se namuntlha It's a full-time job mara imagine ku ya tlhavatlhava swilo and stuff leswi n'we mi nga swi vekisa swona i khi endla n'wana wa munhu switandzhaku swa koho aka n'wanuna luya because a ni ku na okay swin'wana xi dyisa ne u kuma ku that's why ni ku vuloyi bya evolve ne sweswiwani a ku ha ri mhaka leya ku i dyisa n'wanuna thyaka sweswo taniya i twa ku okay because hi yena a ni swekelaku you know i chele a xixeve nini na ta na take away ni nga ni ya xava bega ka KFC i ta ni hleketelela u nge ni hleketeleli ni fika ni chela leswi ni chelaka swona ni fika ni ku baby yi leyiwani KFC
dya weight wako i bega ka KFC kahle vavasati i dangerous. mina loko ni ri n'wanuna ne a ni ta tshama na n'wansati wun'we hi ku leswi vasati va swi endlaku ne swa chavisa. That's why kumbexani hi vona vavanuna van'wana va tlanga vo penga loko va dakwini van'wana va lava ku ya kaya va tshama byaleni swi va swi endliwa ngopfu na hi leswi va dyaku swona most of the time. Handleni ka sweswo se ngqondo ya byela ku ri a ni nga fanelanga ni va na mikateko why na ha ri na mikateko why swi tisa ku na ha ri na mikateko. That's why loko a vuya layani i kuma ku ku na nyimpi ya suka hi ku i tlharamukeni munhu loyi a swi vona ku no man munhu loyiwani a ni nga n'wi lavi why na ha ri na munhu loyiwani swa n'wi vava na yena phela. That's why i kuma ku vanwa or nyimpi yi suka va tshama kha va banana sweswo hi ndlela yin'wana mi lava ku ni byela ku leswiya swa ku xanisiwa ka vavasati nkarhi wun'wana swi endliwa hi lava vo rhandza ngo ku dyisa. kahle nje So loko munhu a dyisiwini wa swi kota ku hlata swi suka completely Wa swi loko ku ri kota. ka nga ha tshami na munhu luya mara loko a tshama na yena i problem hi ku a ni ta tlhela i dya futhi i ta tlhela i kandziyisiwa i ta tlhela i tlerisiwa na swona. mi nga ku yini ka lavo dyisa ngopfu vavanuna. Mina leswi ni nga ta va byela swona ku dyisa n'wanuna a swi kahle hi ku switandzhaku swa kona swi tele. U nga va i tibyela ku ri hayi gogo hi vulavula yini mina na 10 years na munhu loyiwani i kuma ku laha u khegulaka kona a ku jikela hi laha swi nga ta ku vava kona a hi swona. Imagine mi ri na 50 years together and he's we gone. tibyela ku ya ive a teka timpahla ta yena longa famba a nga vulangi na nchumu no lela a hlangaleli we twa nga ku hi swi bihile ene nakona swilo swa ku dyisa swi ku endla ku u tshama u tlele so hi tihlo rin'we hi ku it's a 3 months thing 3 months hi fanele Kasi swi na swipimelo. that's why loko it's a full time job i ntirho i fanele tshama i kha i pfuxetela Tshikeni hayi vavasati tshikani. i fanele tshama i kha that's why mina nga pfumeli So how much sweswo. like swi durha ku fika kwihi ku dyisa munhu. La tinga ta benefita because okay let's say nuku charge 2.5 Je ne nuku okay 2.5 i hakela i endle swivona ku James vele ile ku phundeni ibe la tlharamula kona i ta tlhela tsutsuma futhi i ta humesa yin'wana se va dya ngopfu kona hala. yeah Jojo mi va dyisa ti-girlfriend allowance leti va ti lavaka vo tala va boha n'wina mi tsakise sweswo va boha n'wina. mata ku yini ne i nga ri mi nga nyika a minimum amount leyi va bohaka yona ku ri loko munhu se yena ta allowance ne hi nga ha va nyiki yo fika laya loko ku minimum i 1000 ne tamba va gasi 750 mi nga va niki ya 1000 la 250 ya kun'wana hi nga bohiwa nga va niki ya more than 2.5 va ta va mi boha hi yona. Loko It's a full-time it's a job. full-time job. Mara mina xin'wana lexi lavaka ku xi tiva hi wena ne i ku as a sangoma ku na van'wanyana va ya ku va ya rhwala swilo. Yo Ingaku yini va lava? Ingaku yini va lava? Lava va va rhwala swilo ku va kota ku booster matimba ya vona in both side ka vudzalwani kumbe ka vupfumeri bya xikristiyeni ne le ka religion. if you can remember well nitere the moment itatisa mikwembu ya ri kona se ku ya tirha mina na vutivi bya mina na swilo leswi ni nga ni ya swi teka. That's why i kuma ku tin'anga to tala ti tele a hi leti ti nga thwasa ku vitaniwa ku okay you have a calling i vanhu lava nga suka va ya rhwala swilo. There's a very difference between munhu wo hila na n'anga leyi nga ya rhwala swilo i ta swi vona ku leswi swi fambaka mahlweni i swilo swo ka swi nga aki ene hi leswi vanhunyana va lava ku twa swona hi ku loko fika ndumbeni ya mina sweswiwani i ku hi la ta dyisa n'wana ni ku byela ku no i ta ku yini a ni wu tivi murhi a ni tshunguli no hayi ku a ni wu tivi i ku ni tiva switandzhaku swa kona swi fana swona i ya ka doctor i fika ku ni nyiketa injection ya ku dlaya munhu a nge ku niki hayi ku a nga yi tivi Wa yi tiva mara a nge ku niki hi ku yini a nge le ku horiseni na mina loko i fika ka mina i ku i lava murhi wo dyisa n'wanuna ni nge ku niki it's better ni ku hlambisa ni pfuxa tilaki ta wena i kume n'wanuna loyi a faneleke a va wa wena. That's the difference. Amen. Between Se me mina and nga ta ni ta hlamba ka wehe
Tilaki- susa yes. tilaki leti va ri mabadi lamaya swin'wana hinkwaswo, ivi se ni ta kota ku hlambisa, ni basa ni kota ku basa, kuma i va leswi ni kahle. swi lavaka I kuma leswi Xikwembu xi nga ku nyiketa swona leswi vanhu va nga ku pfalela swona. That's why na loko va ku okay back to sender yinini no na swi vona ku ri i le ku hluphekeni va le ku ku xaniseni rather ni ku pfuna ni susa swilo leswiya ku ri swi nga ha ku fikeli wena i kuma leswi swi nga swa wena leswi va zamaka ku ku Exactly. pfalela hayi ku hi va hi kha hi lwa hi ku ya sweswiwani a hi fambeni kwini hi ya tlhavatlhava hi lwa na yinini it's a waste of time a ni le ku ku pfuneni. loko se munhu vona swi ni fambela ni ye ku hlambeni ka vakokwani lawani Yeah. loko vanhu va mi lava kumbe va lava ku ta tihlanganisa na n'wina va swi endlisa ku yini ku mi kota ku va pfuna hi ku hi le ku swi voneni mi le ku hi byeleni leswi n'wina mi tirhisaka swona swi tikomba swi ri na order hi ndlela yo hlamarisa mi nga byela vayingiseri ku va mi kumisa ku yini loko va lava ku ta tihlanganisa na n'wina loko va lava ku pfuniwa. Okay, ni kona ka Facebook D Makhubele ka Facebook, Yeah. ka TikTok vakokwani o ani swi tivi na pfumela kwani ka nambara. It's allowed. 078 6265 712 mi nga ni WhatsApp yeah. Eka vayingiseri hinkwenu namuntlha ni khomele our beautiful lady. She's not just a lady, she's a sangoma la nga vitaniwa hi vakokwani la tirhaka ntirho wa yena hi ku tiyimisela. U nga va byela yini ku rivalela vayingiseri va wena? U nga ku yini ka vona u karhi u valela? Loko ni karhi ni milela ni ri every time loko ku ri ku i lata siku yin'we i ya ka munhu ne tirhisa logic ya wena u nga tsutsumisi magic in that way i ta gcina i kume vanhu lava nga vitaniwa swa mampela ku va ta ku pfuna the moment ku nghena swa vuloyi kwalano a ka ha ri na Mikwembu se ko tirha munhu hi yexe so be careful of that. Amen. Hi khensile swinene. That was it's a wrap. Nkarhi wa wena wu hisile. Khensile. akhensa mara la ku mi yingisela na answer yin'we vakokwani ya ku sweswiwani ku na moya lawo vanhu va hlohlohloriwa online swa tirha swilo leswiya swa ku mi le ka TikTok mi live mi ku nghenani ni mi hlahluva nghena ni mi hlahluva No, a swi tirhi because wa ta ku njhene loko swi fika ka moya lava va nga thwasa lava swi tivaka ku ri Mikwembu yi tirha njhani ne moya i xilo xin'wana xa very fast yeah so huwa yini hasahasa leyi hinkwayo mi kuma hala ku na boy 7 hala ku na gaza post ka live yiwo mina la ku hlahluva hala no ka live ne va ri live kokwani la Yeah. kuma ku va na boy 7 na gaza posha na mgobozi na even then ku nghena na mina n'wana kha ku loyi mimoya yi nge swi lavi leswi no swi nge tirhi no because moya a la ku tiva xin'wana sweswo xitsongo you know xi ta xi tlhe xi famba that's why a bibeleni va ri be still you understand so I know that I'm God. yes and moya luwa loko wu ta ne loko ku va ku ri na huwa forget about it se ku ta ku ri mina knowledge ya mina ke ya ku tiva tinhlolo ku ni ku hlahluva That is why ka xikipa xa n'we ku tsariwa ku vakokwani inner peace. Yeah. Kurhula. Mi ni swi twisisile? me ni tele ku horisa Ntsena, sweswo ntsena, nothing Swin'wana much. leswi no Hayi khensile swinene.